abatuye mw'isi mwese muraritswe mu birori aribwo butumwa bwiza byose byariteguwe. Igiterane cy'abagorozi. Yesaya 52 umurongo wa 7 ijambo ry'Imana rigira riti: erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati: Imana yawe iri ku ngoma. Nyuma y'ibiterane bitandukanye mwagiye mutegurirwa n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi hirya no hino mu masitade atandukanye mu gihugu nka IRK Kigali, stade ya Bugesera, Muhanga, Nyanza, Musanze, ubu noneho Uburasirazuba nimwe mutahiwe. Uzimana yumvikane hose, rangurura ijwi nk'ikondera, uburire abo mw'isi bose bamenye yuko Yesu aje. Abagorozi babateguye igiterane gishimishije kizabera muri stade y'akarere ka Ngoma ni tariki ya 1 n'iya 2 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka 2023. Azaba ari ku isabato no kuwa mbere w'isabato dimanche guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 8 z'amanywa. Muri iyo minsi yombi tuzahigira ibyigisho bitandukanye. Iyumvire nawe ubukristo buzima, ubuhanuzi bw'igihe tugezemo, umuryango mwiza n'uburezi buboneye, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kwirinda no kwivura indwara dukoresheje iby'Imana yaremye. Abaturage ba Ngoma mushonje mwishiwe ubutumwa bwiza bw'abasanzi wanyu Ngoma naho hakikije nka Jose Makamba, Musamvu, Gahurire, Sakara, Mvumba, Gatoro, Rwasaburo, Karenge, Kabare, Nyamugari na Remera. Gasetsa muhuriye na Kabarondo, Gatonde, Mwirebezo, Karama, Kirwa, Birenge, Mutenderi, Muzingira, Matongo, Tunduti, Kansana, Gashanda, Kwiperu na Rurenge. Baturage bizaza, Sangaza, Mugesera, Kabindi, Kabirizi, Kumatara, Shiri, Jarama, Banyagafunzo na Rukumberi nimuzatangwe. Namwe Banyabugesera, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare na Kirehe, mutegizi huse kandi zizindutse muzagere ku gihe dusangira umutima w'ubugingo. Nishano kwa ubutumwa ugahindukira ibinyoma n'ukwirabura kunenera uyu muburu uherukisi, nimwemere uyu muro mugarukiriye abaremye, nibwo muzabona amahoro niko Uwiteka avuga. Kubatazashobora kuhagera, amateraniro muzayikurikiranira nk'abahibereye binyuze ku ikoranabuhanga rigezeho rya live streaming, YouTube channel ivugurura n'ubugorozi, no kuri website wa@reformationvoice.org na Radio Rise ijwi ry'ubugorozi, no kuri Radio Izuba ivugira ku 100.0 FM. Mwibuke ko ari ku isabato no kuwa mbere w'isabato benshi bita ku cyumweru tariki ya 1 n'iya 2 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka 2023 guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 8. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 07 cyangwa 07 cyangwa 07 Ngaho tebuka uze twivondera impamvu izatubeshaho mu gihe cy'akaga. Amena. Yesu ni uhamagara kanafitaga kabagiye kuri yarabacunguye abewe kumuhogo
kandi wimushabuza imibutsi igorogota binagu ubugingo Yesu ni uwamagara kanafite agahinda kabagiye kurimu